السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي او نوی درس ته راغلاست. Voulez-vous un jus d'orange? Voulez-vous un jus d'orange? Voulez-vous un jus d'orange? د نارنج جوس غواړئ؟ Voulez-vous jouer au tennis avec moi? Voulez-vous jouer au tennis avec moi? Voulez-vous jouer au tennis avec moi? تاسو غواړئ چې ما سره د تنیس لوبه وکړئ؟ Pouvez-vous parler lentement? Pouvez-vous parler lentement? Pouvez-vous parler lentement? تاسو کولی شئ چې ورو ورو خبرې وکړئ؟ Pouvez-vous me dire? Pouvez-vous me dire? Pouvez-vous me dire? تاسو کولی شئ چې ما ته ووایئ؟ J'ai deux amis pakistanais. J'ai deux amis pakistanais. J'ai deux amis pakistanais. زه دو پاکستانی ملګري لرم. J'ai beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de soucis. زه ډیر تشویش لرم. J'ai une petite maison. J'ai une petite maison. J'ai une petite maison. زه یو کوچنی کور لرم.